Regan ndetse na Iber twakurikiye umukino mwiza cyane ukomeye abantu benshi twaryohewe kubera ko umukino wagendaga wabonaga nyine ko ari umukino wanaba na finale y'igikombe cya Champions League. Arsenal yari yakira ikipe ya Bayern Munich. Ngira ngo mbere ko twinjira mu bindi byinshi cyane ni igitekerezo abantu bari bafite bavuga bati ikipe ya Arsenal igihe cyo kuyipima kirageze. Urabona muri champion imeze neza, iratsinda, iritwara neza. Abantu baravuga bati reka none igere none ku gipimo cya nyacyo. Ku ikipe ya Bayern imaze imikino 18 itaratakaza, itsinda ibitego byinshi. Tumenye level urumva icyo kintu ucyongereho ikintu cyuko Arteta bamwibutsaga ko Bayern yabananiye match 5 zeruka bariye ibitego 18. Arsenal itsindwa inatsindwamo match nyinganye ndimo ngo Bayern yari bete noire kuri Arsenal. Yego yari bete noire, ni bete noire, ni forme za Bayern zirivugira ku rwego rwaho ku mugabane w'Uburayi. Ikipe en forme, abantu bavugaga bati rero aha niho dutegereje kumenya Arsenal kuko niba byanyabyo imininga business. Ngira ngo twese nicyo twagiye kureba match turimo turatekereza. So igitekerezo cya Arteta abantu babonye hari n'impinduka zimwe na zimwe yakoze. Lewis Kelly yabanje mwanya Karafiori yaramaze igihe abanzamo. Tubonamo abakinnyi nka Mosquera za mwanya wa Inkapi yarakiniye muri weekend. Abantu babona hari impinduka Arteta yakoze ariko bakazisanisha n'ubundi nuko squad ihagaze. Kongera gutekereza nyine ko n'ubundi abakinnyi nka ba Mikel Merino ugomba kuza gakina Force 9. Twinjire neza cyane hari icyo gitekerezo yaba Arsenal yaba abakinnyi ba Arsenal yaba ari n'umutoza bose bari babizi ko amaso y'isi yose ari cyo kintu arimo arareba. Dutera icyotezo Mbappe Kylian kubera ko yakoze amateka akomeye cyane yo gutsinda hat-trick mu by'ukuri mu gihe kitarenze iminota 7 abaye umukinnyi wa kabiri bikoze nyuma ya Mohamed Salah. Kubera ko Mbappe ku munota 22 yatsinze igitego arongera igitsina ku munota 24 29 ashyiramo igitego cya gatatu minota 6 n'amasegonda 42 yari ihagije gatsinda hat-trick. Ariko nk'aho bidahagije aza no gushyiramo igitego cya 4 mu bitego 4 nyine Real yatsindaga Olympiacos. Mbappe rero ubu ngubu mu mikino 5 yonyine ya Champions League amaze kugeza ibitego 9 no top scorer muri iyi mikino ya UEFA Champions League. Ariko no mu rugo muri La Liga naho ni top scorer umukinnyi waraye koze imibare myiza cyane. Hanyuma wenda indi mibare abantu basorezaho nabonye abantu babonye David Luiz abantu baratungurwa. Ariko Luiz nawe yakoze imibare myiza kubera ko abaye umukinnyi wa mbere utsinze igitego muri imikino ya UEFA Champions League. Ariko bayita Pafos urumva ku myaka 38 Luiz yitwa David Luiz baronze muri Arsenal za Chelsea. Urumva ku myaka 38 n'iminsi 218 Pafos ari ni amushipre niyo muri mu Bugereki niyo mu Bugereki kubera ko niyo mu Bugereki. Ubwo rero undi urabikoze ni Pepe akinira Porto we yarafite imyaka 40 yuzuye. Byari byiza cyane kubera ko ikipe ya Pafos yishyuye Monaco ku munota wa nyuma banganya ibitego 2-2. Ndasoreza kuri akana kitwa Renat Karir nakana kagahanga cyane kwizigera urabizi ko nakakubwiye match Nziza pe gafite motonza cyane. Uvuga ngo kasetinze record ariko kana yikuriyeho. Uvuga ngo abaye umukinnyi wa kabiri utsinze igitego muri UEFA Champions League akinira Bayern ukiri muto. Uvuga ngo yari yabikoze afite imyaka 17 n'iminsi 42 nimugoroba yavanyaho ako gahigo ke yari yishyiriyeho none yongeye kubikora afite imyaka 17 n'iminsi 277. Baravuga ngo Renat Karir umunsi Jamal Musiala azaba yagarutse nakana kari mu kibuga kipe ya Bayern no kuyitega cyane. Abari abafana b'ikipe ya Liverpool bari babaye cyane bavuga bati uyu mugabo nta karisima y'umupira tubona. Hari umufana wageze igihe aravuga ngo Klopp yagendanaga natwe umusifuzi wa kane akaba ari ku gitutu ati icyo gihe ati natwe akadushyushya nk'abafana tukajyana n'ikipe igatsinda. Ati none we yimere nk'umuntu w'umugabo uba utegereje taxi atazi igihe iri buzire. Ati ntabwo ari umutoza turimo turibonamo neza cyane. Ibyo babivugaga batazi ko ni mugoroba uyu mugoroba bavugaga batarabona none baraheba batingami barasha bitatu none barahebabonye PSV Eindhoven ikipe y'ubora ibacurikiye kibuga ibatsinze ibitego 4-1 Rugaju. Ni crise nabonye Steve Gerrard ashaka kubakinga umutoza biteye ubwo nabakaraga barashaka kubakinga umutoza. Ariko we ubwe muri press conference yavuze ati
I don't know nanjye sinzi ikirimo kikurikiraho. Uyu mutoza ikintu cya mbere abantu babanza kumenya ngo ni ubwa mbere muri kariyeri ye nk'umutoza nyine utanamaze imyaka myinshi ari ku rwego rwo hejuru ahuye n'icyo bita big crisis ku buryo ikintu cya mbere kiri kumugora kwizera. Yango na Pep arayibonye ko bwa mbere mu muri kariyeri umwaka ushize yishimaguraga agera naho yicibise. Nango ni ikintu butarigeze we expecting. Kibereye waho mu Buholandi kitwarira ibikombe yiturije sezo ya mbere aje muri Liverpool ahita twara shampiyona aravuga ati ibintu ndabishoboye asabye amafaranga miliyoni 150 zo kugura abakinnyi barazimuha. Aravuga ati ariko we uzi ko umuntu ashobora kugenda akazajya yitoragura indege irimo abagenzi bite ko ngiye nahiriwe. Taramenya ko umutoza ashobora kugira amezi abiri y'ibibazo y'umuruho. Ngiye kukubwira ikintu cya mbere yo kujya mu bibazo afite. Tubanze turebe Liverpool guhera mu kwezi kwa 9 nepo mwumve ibyago umutoza yagize. Liverpool guhera ukwezi kwa 9 kuri kurangira ku itariki 27 ikipe ya mbere yazanye uyu muze uri muri Liverpool yari Crystal Palace yamutsinze 2-1 imutsinda 2-1. Ndagenda navuga buri match akantu gato yaravuze ngo abakinnyi bakoze amakosa kuko bamutsinze ku munota wa nyuma ku munota wa nyuma nibwo akimutsinze ngo bashatse kujya kwataka kandi twari turi ku defend match yari iri kurangira twashoboraga kunganya. Ikibazo gishyira ku baki match ya mbere kosa rya mbere yakoze ku itariki 30 z'ukwa 9 yari deprashije ajya gukina na Galatasaray imutsinda kimwe kosa cya Victor Osimhen. Icyo gihe yari yashyize Sara kuri bench birakaza Sara cyane. Match kuri cyo yahuye na Chelsea imukubita igitego ku isegonda rya nyuma cya Estevao nabwo yaragiye kubona inota cyane ndakibona cyane cyo ku isegonda rya nyuma ahita yakira Man U mu rugo. Man U iramukubita 2-1 yarakoze match straight enye atsinda. Uzi ikintu cyo gikurikiye no kuvuga no gufata match yo kugarura ikipe mu ngamba. Match yo ku itariki 22 z'ukwa 10 yisarasa Eintracht Frankfurt 5-1. Abantu bati Liverpool iragarutse naga krize ka match enye zikiyemo ati bibibaho nta muntu bitabaho n'izindi kipe bizibaho 5-1 yari message statement 25 z'ukwa 10 yakubiswe 3-2 na Brentford. Abantu bati Liverpool bigenze bite 29 z'ukwa 10 Crystal Palace mwunyuguza 3-0 none kugira ngo imwereke ko nta n'umwanya uhari yari muri English Football Cup. Aha aravuga ngo yari yarotatinze agaruka muri form ahita atsinda Aston Villa 2-0 ahita atsinda Real 1-0. Abantu bajya muri international break bavuga bati ibi ni ibintu bisanzwe ibi ni ibintu bibaho. Umutoza yongeye yagarutse agiye kutwereka ko kuko ari serious yagarutse ahura na Man City itimwunyuguzamo 3-0 arangije ikipe ya Nottingham. Abantu bumvaga City komeye ari ufate Nottingham mu rugo Anfield ari naho bakoze uburakari bavuga tarayikubita itakubita na PSV muri Champions League arabakoze match ebyiri zindi win mu rugo ari bukurikiza amakipe mato muri championnat za West Ham za Sunderland za Leeds atarayita kora match 5 straight atsinda arababonye inzira yo guhita agenda azajya kwinjira igihe cyo kurekura basara bajya mu gikombe cya Afrika yamaze kugarura momentum ku buryo ikipe izabiri muri form noneho yafatira match zikurikiye. Nottingham itimurasaba 3-0 byihuse PSV itimurasaba 4-1 match zombi azirasirwa mu rugo. Uzi imibare ya mbere iteye agahinda ngiye mu mibare match 12 ziheruka atsinzemo match 3 gusa atsindwamo match 9 na draw. Uzi match 3 yatsinze ni ya Real ni ya Eintracht Frankfurt ni ya Aston Villa. Izindi 9 nkuko nabivuze mu irazikubiswe harimo by'umwihariko enye yatsindiwe mu rugo Anfield. Enye Anfield rero ikintu cya mbere gituma ubona barakaye basaze baravuga bati aravuga ngo wakora ibintu ahantu hariho hose ariko kuza kuturasira Anfield uri ikipe ntoya nka Nottingham ntoya nka PSV ibi ntibifite igisubizo. Mu minsi 5 Anfield Liverpool hari ibitego 7 kuri 1 mu minsi 5 yongeze Liverpool basigaye bagenda match itanu Liverpool barabatashye stade sigara yambaye ubusa hasigara abafana gusa ba PSV Eindhoven. Icyo mubaza n'icyo abantu bose bibaza habaye iki wahoranye squad nziza itwara igikombe cya champion miliyoni 150 baraziguhaye urushaho kuzana quality uzana abakinnyi beza. Habaye iki muri Liverpool? Ni umutoza utagira philosophy n'abakinnyi batari kuri level ya Liverpool. Ni cye kibazo
ugisobanure mu munota umwe tugiye mu Rwanda kuko ndabona afite iminota 25 yonyine. Kwizige ikibazo cyo kigaragara umutoza mu buryo bw'imitoreze harimo ikibazo twagaruka no kuri Liverpool wenda byinshi tunabigarukaho. Uyu mutoza biragaragara ko ari kuryama ku bintu bije kandi abona ko bitari kumuha umusaruro ku rutuko abanza gukina football isanzwe. Iyo ibyo aryamyeho no gukomeza gushaka kubaka systeme nshya mu ikipe ya Liverpool, gushaka kubaka ibintu bishya yirengagije ibintu uburyo bw'imikinire yirengagije ko majority y'abakinnyi afite benshi bafite ibyo babayemo kandi babitangiramo umusaruro. Nawe yagerageje kugira icyahindura yubakiye kuri bya bintu bisanzwe turabibona hari ikivamo. Reka nkubwire ibi bintu bye aba batoza baba system coaches ni abatoza baryama kuri system bano ba Murimu n'abandi bakunda kugira ikibazo cyo kuba ibi bintu banabyirukanirwamo. Umutoza Ernest Roti equipe nta balance ifite tutabeshyanye. Uri ufashe umuntu nka Konate urimo urashaka kwishyura ibitego bibiri ugafata umuntu nka Konate ukamuvanamo ubizi ko Van Dijk Virgil usigayemo biri bugorane kuba hari resultat wabona equipe iri bugifata imipira miremire kayiransaho Van Dijk atari akaba bafite umuntu umusprinter wabonye umusore wabatsinze igitego cya kane wabonye bagusitira wabonye ba Ismail Saibari nibyo bakoraga babakinishaga ama sprint gusa na ama long pass mu ma espace vide ya Liverpool bakikorera igitego. Aha urakoze cyane. Ikindi kibazo gihari uyu mutoza ntabwo ari kumenya abakinnyi banje bari muri forme byibuze bake ndababyaza umusaruro. Umukinnyi wa mbere uhagaze neza muri Liverpool ni Dominic Szoboszlai uramufasha umushyira kuri kabiri uvuga ngo umujyanye kure y'izamu rya adversaire aho yakaba yakorera imibare myiza. Reka urebe agiye muri remplaçant uyu mutoza aryamye kuri Cody Gakpo maze match enye nta gitega gukorera. Keza abafana ni nacyo batumva twarabibonye yaje Simba yaduha umusaruro. Ufashe Keza umuzanye gukina mu mugongo wa rutayizamu uwo musaruro uravaye. Keza guhurira mu kibuga na Cody Gakpo na Sara equipe nishobora gukina bose ni abantu baba egoiste buri wese abashaka kwitera ntabwo bakinana bose ngo barebe uburyo bakora igitego. Icyo ni kibazo uhita ubona ko equipe yabuze balance. Ba Makarista bari muri meforme ariko kugira ngo covering icyo cyo cyabo we na Gravenberch begereza umuntu nka mwene data Dominic Szoboszlai. Icyo kintu ni kibazo gikomeye cyane ku ikipe ya Liverpool. None ahantu bikomerera uyu mutara muntu yashaka kwizera ugoye kitike mu minsi ishize nabyo bavugaga none yanavunitse none bihumira ku mirari. Ikintu nge nasorezaho umutoza Ernest Roti niba ashaka gukipinga akazike biroroshye. Axe yawe ni Konate na Van Dijk mu gihe nta kirahinduka mu kwambere batarazana muri defense n'ibibazo bikomeye cyane. Noneho dore hano bikomerera Virgil arabusama rwose muri kona aho yabashyiraho umutwe bashyira akaboko bigaragara rwose azemo umukinnyi wa basketball waje gukora rebound. Noneho ari ikintu abatoza ubundi bakora arananiwe hari ukuntu equipe ivuga ati dufite defense mbi ariko byibuze noneho tubikavaningire mu buryo twe twataka adversaire mediane ibe nziza attaque ibe nziza byibuze iyo defense tuyirinde. Noneho wishe mediane yawe na attaque urimo urayiduruvanganya ni ikina. Dore ishyano yakoze risa n'iryo yakoze kuri Nottingham Nepo. Uyu mutoza bamutsinze igitego ku munota wa gatandatu bakimubanje kwa 16 arishyura Liverpool yatakaga pe hanyuma ku munota 56 bamukubita igitego cya kabiri. Reba ibintu yahise akora yahise afata umuntu witwa Alexander Isaac asemura Ekitike ni poste par poste. Ibyo nibyo yaranavunitse ubwo Ekitike ntacyo yego. Hanyuma ku munota wa 73 bahise bamurasa ikindi gitego yego bakimurasa igitego cya gatatu yahise akuramo Konate yongeramo Chelsea nk'ibyo yakoze kuri Nottingham yahise akuramo umukinnyi w'umudefense noneho ashyiramo umwataka agifite iminota 15 yo gukina. Wakongera hakandi kantu riga azanye umwataka defense yawe yari 3 yuzuye noneho uyikuyemo umuntu none aramprashije wenda ngo wongeremo mu mediateur wenda wongeremo ingufu mo hagati ugiye kurundamo abataka. Umva no kuntu yabikoze kuri Nottingham nabwo arasosha umutoza cyo kora. Umva The Athletic no yavuze ngo unamurebye mu maso urabona ko ari umuntu usa n'uwihebye ngo ntaza hari kwerekeza ikipe. We arimo we ubwe muri interview yivugiye ngo nanjye ubwanjye birimo biratubaho simbizi. Reba ukuntu byagenze ku munota 33 yari igitego hanyuma ku munota 46 ari icya kabiri ari gukina nande na Nottingham. Uzikina yahise akora ku munota 55 yakuyemo ubwo Ekitike rutahizamu. Uri kumva cyaba Isaac ahubwo yari yatangije ubwo Ekitike kuri Nottingham no yari yabanjemo yazanyemo ubwo Ekitike ahubwo akuramo Konate yego yongeye akora ryakosa. Uri kuryumva
nabwo warakoze cyane be nabwo yahise avuga ati ubwo eketike mfite Alexander Isaac mu kibuga injiramo abataka babiri ko nate ongera uvemo ni 2-0 icyo gihe Gravenberch yahise ajya muri defense Gravenberch agikandagira muri defense yahise arya ikarita y'umuhondo hanyuma inshuti yanjye amaze kubona ibintu bimucanze aravuga ati reka nsubire nanone gusimbuza poste par poste akuramo umusore yitwa Curtis Jones wo hagati nabwo yongeramo umuhinga yitwa Ngumoha Chesa umuhinga afite Ngumoha umuhinga urimo urabyumva afite Sara afite Sara ukiri mu kibuga umuhinga afite Kodiga umuhinga afite abawinga bane mu kibuga none Gravenberch asubiye muri defense ubyibuke defense yari isigaye irimo Makaristeri kuko undi mwataka wa gatandatu muri batandatu bakina imbere kuko bane baba bari inyuma yari umusore umwe rutayizamu uri mu kibuga ubwo baze asimbuye abawinga bane bahuriye mu kibuga babiri kuri buri ruhande hanyuma akira n'umwataka imbere asigara n'umediateur umwe yasizemo icyo bita korodoro umutoza ikipe n'utinga baravuze ati uyu mutoza ni umusazi ahita abwira abakinnyi ati ngamu muri kubona ibintu akoze 7-8 jubs waturutse muri mediane ku 10 ko nta muntu n'umumakinzi yamurashe ingumi y'igitego yaramukuye amenye yaramwita uri umusazi tactically nushaka no kubona ko ikipe utari kwibalance Peter Boss yasamo manuramo reka mubwira akaruka kamwe kazaba debanage niko konyine Liverpool ikeneye kwigaho John Eitinga agenda abasesenguzi bamukomosheho abantu babigira ibintu bisanzwe bati nagende bazanye Van Bronckhorst ariko abantu babakurikirana ngo yakisijya gutwara John Eitinga ari wungirije umutaramu imwe muri karite bari bamuzo no gusoma umukino uwo yaramutakaje hazundi muribuka Klopp atakaza Buvak yego kuri Real byahise biba mu birindura byihuse Klopp agaje umutwe ngo reka yicara shaka igisubizo cy'uwamwunganira nkuko byari bimeze Liverpool izakirebe hanyuma hari umutoza ashobora kwiyongera hari indi mibare mike yabaye myiza kuri mugoroba wanyuramo amasegonda